Huawei Technologies, jedna od vodećih globalnih ICT kompanija, predstavila je 26. juna u Beogradu premium smart telefon Ascend P7. Gosti su imali prilike da se na demo pultovima zabave sa ovim najnovijim modelom 4G LTE pametnog telefona kineske kompanije, isprobaju napredne funkcije i interesantne aplikacije. Naša predanost na razvoju i unapređenju kvaliteta i dizajna svakog detalja smart telefona, na čemu intenzivno radimo u protekle 3 godine, napokon se isplatila. Kompanija Huawei danas zauzima 3. mesto u svetu u isporuci pametnih telefona, a snaga našeg brenda konstantno raste u zapadnoj Evropi i Kini. Nadovezujući se na uspeh Huawei Ascend P6 modela, njegov naslednik redefiniše performanse pametnih uređaja i donosi novo korisničko iskustvo. Vrhunske karakteristike, među kojima su ultrabrzo povezivanje, napredna navigacija i prefinjeni dizajn, obezbeđuju mu najvišu poziciju u segmentu smart modela. Zadnjom kamerom od 13 i prednjom od impozantnih 8 megapiksela i najnaprednijim intuitivnim Emotion procesorom, Huawei Ascend P7 garantuje izvrsnost i savršenstvo bilo kada i bilo gde. Smatram da smo otvorili novo poglavlje u izradi smart uređaja. Značajno smo redizajnirali model s polja i iznutra, poboljšali performanse hardvera i softvera. Tvrdim da smo lansiranjem ovog modela podigli dosadašnje standarde u industriji. Gospodin Wei naglasio je da Huawei u Srbiji posluje već 10 godina i da je kompanija veoma zadovoljna dosadašnjim rezultatima, kao i ostvarenom saradnjom sa partnerima u privatnom i državnom sektoru. Prema njegovim rečima, Huawei će nastaviti sa investicijama u našoj zemlji, a osim jačanja sopstvenog biznisa, kroz razne inicijative i projekte podržat će i razvoj lokalne zajednice.